Hello, Tuni Kuki News. Bezose na bon win lem na hivin. Tuni da ta tu so ki mo hotu. Imu so ke de wa in. Amuna Kuki chate zosen ipo na so ke de uzong kata sanin. Hita hi nam dang zat dang te hon. Ei nui san wa ei za piu a hi la wa hi le ei nui si wa iom pau hi. Za zat ta a hi in. Tu ni chan ke ya Kuki CHATEN gal in nei naw hi kumni hungling ding ai tan lakit ni sim thum ni le khun hlani kumni alhin na hung hi ding ai tain kumni zen gal in bol ta win ahin la hi chi kumni sunga gal in bol na ba ikigot na ho hi ivet na hi le gal bol hi povi ti thei se na hi idin mun ho hi na lai a hi in ahin la gal inei po vikiti han lang hele mei lei ho to i hung ki do wa pat na mi thi hi isima hi le azate la ki thi a hi ta in ahin la tu ni a ahing lai se in inam sungai na le tu a igam inama dinga ana chima sahon pan ala banga hi pan ila o hinam ti jong hi ikivet tha wa ngai na hi azi chu tu ni chan ge ya kumni hingding gal ki hung nei ta ahi wanga ikigot na ho hi ve na hi le za chat aumin hi chi to bang be ma hi gal I bol ham ti jong hi thudo nom tampi akinein masanga pa na ki sai ta in tanghul gal in a nei win melong gal te tau te melong gal na nei win mei hei gal in nei win tu a jong hi mei lei gal inei na chung wa hi kumni hongling ki go a hi tain kumni zen I honghlin ki go no wa jong hi hit to bang bep seu hi win gal len inei na hi ani na a hi tain gal dang ho jong chu in a bol tho na a hin la hi ho chu ei ho ki ka a hi lo le gal niau ho tup le doi lo khat la khat ki het thiem lo ja gal ana mai a hi in ahin la tu chunga hi veleu chun gal ni hin to zat dang nam dang hon Kuki chate tha chimit dinga e hin got naw ani vei chan na a hi tain ama sa chu milong ho to ina ki do win hi chiwa milong ho to ina ki do lai wa chu ei ho Kuki chate hin thing noi zong anaki nei zo po in tu a banga hi amuna sam sao zong anaki nei zo lo a hin la hi chi gal I hin nei wa hi sam sao tampi hong ke phu do in hi chi sam sao tampi hong ke phu do ho jong hin Kuki chate aven bit no ham a hi lo le Kuki chate sunga business a bol ham ti jong hi ki sei thei ta lo ei tu a jong hi ama ho hi inam se pai a hi win muntin khotina a win ama ho hin hoi ta I ga no win tu a hi lungmo na tai melong gal hin nei wa pa na hi chi to bang thing noi I hung ki sim do win melong ho a ko na ma hon ei hui do ta wi ti a kine pi ding jong tu ni chan ge ya do nai lo a hi wanga chu organization I za tham khat hi a min za chom pu a Kuki min pu a dim se na hi a phunga thing noi jong I hung ki sim mo win a hin la tu ni chan ge ya hi I ho I gam veng bit thei ki lo lai a hi I pije nam ti a hi I pan khom lo je wai group za chom I sim sang wa hi chi ho zo se khat na khom han lang amuna hi chilang kem hi chilang battalion hi chilang area hi chilang alpha company ti ho a company a ki zong le tu ni a Kuki chate hi igen thei kit lo di wai a hin la hi cho jong chu in a sim do po win melong gal I hin nei win thing noi tampi I hin sim do win hi chi thing noi ho chun tu ni a hi ei ho gam sunga hi business bol nop na inei ta win a hi le mail hei hon I hin noi si ki no win hi chi ho nam hi tha chimit ding a hi ti a May tarik thum 2024 23 a ko na hi
gal ihin bol khumovin ihin tha chimit go kitawin hi chiwa hi ipsim do kitavam tile village volunteer village hi anga tup ding apoimo tai ti ahi village volunteer in se movin front line ai hung ki go lovin aching athim lawai bon chawa I hung zawin ahin la iwai hop dano akitup lozi in tuni ahi village volunteer kumni gal ihin do na chungowa hi mi kitam deu deu le kilom ahi in akil hom deu deuwin ipan khom dano jong achawai deu deuwin tu ni a hi chito banga email ma tu a email ma ho ham a hi lo vai le masanga email ma ho ham ki hetalo hita hi khoni zen ehin hal ha pi win hi chi jong chu koi bol ham ti hi ki hello a hi ti chan ge ya hi report ikipikit na live win hi chi hi ivet na hi la za chat ta hi ni za a chu tu ni a I topic mu hi ga velo chun Kuki ho ni ki hal ha koi bol a hi ki hello ti topic mang cha hi chi video hi in si mo a hi in honi hi chan gei gal hin neiwa ki got nan na sata I neiwa a ho avenga volunteer ding ikilhenwa pasal hang san ka hi nam ngailu ka hi ti zo se ihung kilhen do wa training e bolwa thal kap dan ikizilwa ahin la tu ni chan geya I ho I veng jong ki hu do zo nai lo ku ki CHATEN gal izamo tu ni chan geya hi vet na hi la akitang nai pon na dom be se jingin iki vai po danu hi nampi veng bit dinga organization I si moham volunteer ki si moham ahi lo wa hi le ei ho khat la khat kito mo na ding ei ho sunga power so na dinga hi organization ikisi moham volunteer kisi moham ti jong hi akisei do no men hi aji chu hi chi to bang video hi mail hei gal ahung masanga patna kana sei hi ta in a kho a hi a hlom pena pasal sagi to bang hi section khat kham hi training hoi ta bolu hi tin training pe thei lo wa hi la sam saw ho ki goyu hi tin asam saw hon training hoi ta pi han lang a kho hi hoi ta in veng tup hen a khu ti lo wai le ku ki cha te I ma kho ding hi galin hung so khading hi tia anaki sei jingin imang povin tu a hi galin ta hin so hin to ta win hi chi galin sunga jong hi vivi tampi asang ai ki si move a hin la tu ni chan ge ya ipan khom dan ho hi ivet nai le lungkim lo hi tu ni a jong mail hei to gamgi a cheng ho bovin pan kila a hi lo le mail hei to ki gamgi lo hon ina sa lo je wa pathinin tu ni a ku ki cha te chunga hi chi to bang ho hi ahung lhun sa a iki het do na diule mun tina ku ki ka hi ti a pom thei zo se hoita iki got na dewa pathinin alam khat ahin gin sa ai ti jong hi akisei do no men hi tu ni a hi ku ki CHATEN gal inei win ku ki chate pan khom phat a hi ta in agal muna ho bovin panla ding tina a hi po in agal muna lo hon jong I thei to mo ba pan ila wa mun tina ku ki chate gam sung hi hoi ta event bit lo wa hi le I hung chan kha de wa hi tu ni a jong hi separate administration I thu movin map hoi ta I so win social media hoi ta do win a hi le hi chi ho a ko na jong hi I chen khom piu melong ho jong hi I chan ham khana hi thang sit na ne yo a hi in hi je a chu gal nei hi ta wa hi le anning a koi hi hoi ta ikivet tu mo wa igat diu hi ei ho mo po na a hi aji chu gal nei te chu hoi langa ko na email ma hung ki sim ding ham ti jong hi ki sei thei lo hi aji chu tu ni a ipan khom dan ho hi ivet na hi le hlasit a umin sit a umin a hi e ho khokoma ga kitile Sadar Hills langa milong ho kho lengmei ho kho chu ga velo chun phat masa tu nai cha jong chu
khat si in ahin sa wa igam sung ahin ke wa igam sung ahin su se got na wa ikiboy wa hi le avenga a ho hoi lang mi hung ke tol lut no hitam in som ni som thum na a chu gari som gup som sagi hung ke tol lut na a boy je a chu hi chu to banga chu min ahin kithopi ahi lo la hung pan khom vai la he ka cho hi chi te hi chi hi ta hi hi vi hi ta kiloi khom na ni vi ti kha chu ilungge la thei ahin la tu ni e ho din mon hoi ga velo hen tu ni hi chi to bang thil so wanga hi Kuki in pi galut nam ahi lo la samsa ho izat lut nam hi chi jong chu kimudi lo hi ko ima chan i ma cha isa lo na ka wa hi ta ki thu to lo je wa hi tu ni hi chi to bang thil so wanga hi koiman ku ki cha te hi ki cha the hi ti so I bol lo je wa hi iki lung khat na ho I vet sa lo je wa hi chi to banga hi gen theina aninga akhat na hi ito zingu hi in hi za chu ku ki cha te iki gel phat no angai tai ti hi iga sei no mo hi in ito pingowa ilu ta masangovin hi chewa hi avelin announcement neu cha ga nei ki no hitin ku ki channel chu a hoi lo je hi chi ku ki news channel hung ki sema ni chiwa ko na hi inam sung igam sung kisim tup ding dan le igam sunga thil hung ho update in bol theine diwa hung kisim hi in hi je a chu hi chi tabang news ho ingai hla jing nom wa hi le Kuki channel ahung phat toka hi lo la asit de na hi jong le hi chilanga continue gi bol ding hi in hi za chu hi chi channel hi subscribe an ki bol so ke ding in jong avelin kain tem kin na hi ama sa penin in nam sunguwa thil hung ho hi lo le press release hung ki bol ho I gam sunguwa PR hung ki bol ho ei ho khat ikidem naw hi han hi lo vai le in nam pin igam inam adinga pan ala na ho le kha azat iso ho apan bana update in bol de wa hi in za jong umji na chang le hi cho hi ivet na hi le ahin la nam pi khat hi na za luwa chu ilam kai ho khanin hi chi to bang thu so ahin bola hi le chun het lova poimo khat hi ki ja chu hi chi to bang ho jong hi ban cha update in bol de wa hi in ikito na ho hi hen ikito lo na ho hi jong le aban nei cha update in bol de wa hi ama sa pen in ITLF ho kona PR hung ke bol hi ga velo hen ITLF in ahin saina cha hi le tu kum hi May 3 2023 apana isima hi le May 3 2025 hong lin ting le masanga remembrance day ti athi ho geldo na remembrance day ti na ki mang pen chu tu kum ni ahung lin na ding ko na hi kuki in pi thupi na dung juya chu suppression day mail he ho to iki hen tawiti het sa na kum ni ahung lin na ding suppression day hi hoita remembrance day muna war of remembrance day maya hi hoita le kitup ta mandinga ITLF in to gon ahung kinein hichiwa hi mi pi zo sin hin op chi ding le mi pi zo sin hin chi dingin thupi na ahung ki nei ti het sa na ahin bolo hi in hichibana chu anoi langa asai kina chu ahi le hichiwa hi kuki community zo si hoita ki khop tup diu hichini hi sat down wang loading hi zong le a tribe ma leader hon jong holim na anei diu jang na dop na ceremony ho jong kimang ding hi in hi za acho atam thei pe na iki khop mu wa iki khop sungu wa wang hi koima gari hlai le loading hi lo le program ke man na dunga hi koiman gari tol le aki khom ho su boy loading hi ti hi het sa na ahin boluvi ti jong chu mu ahin video ma sa jong chu in sei ta win Sadar Hills Kuki in pi Sadar Hills on jong man na ding muni mun thum ho ana sei ta win hi chiwa chu hi
ama hon alam kaya hi chito banga ki mangding ti ho cho ana sei wa hi in a hin la mundang ho hin ana sei lo wa hi in tu ni a hi ITLF a ko na ki mu dung zoya chu lam kalanga chong hi war of remembrance maya hi hoi ta man tu manding nampi zo se hi chiwa leader zo sian jong holim na anei deu a hi in media ho jong invite ni hi win na bon chawa hong jaw di win tep na ahong ki nei ti a chu het sa na a hin bol ve ti chu ITL for a kona PR hong ki so ma sa pen ga ve thei wa hi in aban le tu ni a iga sei penu hi chiwa gampal le haizang kiti ho anaki hala na chu imu so ke deu a hi in video tam ta jong ahung viral in video tam ta jong ahung ki post in hi chu ho jong chu in amu so ke deu ta sanin i gen theina le i ho mi ho inam pi gen theidan ho hi mei hei gal in nei wa ho i zan ham khat hung jam do a hi chiwa i hung jam na wa inam pi gen theile inam pi thi na ho i po na zalwa chu VV in ki se movin a hin la VV sim ho in jong tu le tu a hi mei hei ho bo hi ki ve a hin la mail hei to kinai ti lowa khodang ho hin pan ila kit lo agam thadeu ho hin ke ho gam kai I macha boina poi ti da na hi thibbe ai ki no vin a hi la tu ni a hi chito bang hi thil hong so ke a hi in a hi theya hi la kanami te ho sei nga yu hi tin masanga pana anaki sei a hi ta in gam tin mun tina kuki chate manipur gam sunga ichen zo se hotina hi volunteer ik koidiu itiam khana boina ahung hlunai le ke he to chat chat jeng theina dinga hi VV ho zo si jong hi ama gam kai dal hau hi tin VV hi kuki chate a dinga kuki VV a hi ti a ikisiem ta wa hi le khana ding kho mo hi tin ama gam kai khat jong chu gam kai danga jong hen gam kai dang ho jong chu gam kai khat na chung hen hi ta chu I bon wa rotation chiu ti hi ta hi rotation chi leo hen ei ho dinga hi thil pha hin tin ikiven bi theinaw jong hin te ti a anaki sei a hi in a hin la ina sa povin tu ni a jong hi chi hi Kamjong district langa thil so a hin Kamjong district langa hon jong agel dan wa chu ke ho lang bon mei le lowa ipi boiding ham ti a hi igelo hi mai the a hi in hi chi Eastern Kuki Chief Association T hi chi Kamjong district langa ko na ki vai po na hausa ki vai po na hon thu so a hin nei now Information and Publicity Secretary in thu so a hin bol na a cha hi le tu ni thil so tu ni ti chu 23 April 2025 Wangsit ta Kamjong district gampal le haijang hi chewa hi wai azangwin hoi chi zo di hamwang ke poi a ho ki register dan hin tin hi zong la ei pau di ta haijang ki ti chu je ki mang hi ja hi chewa hi je ka hin man hi in haijang ho in ki hal ha na chunga koi khut nung koi hal a hi ki hechin nai pon hi ji chun mun tina gam tina social media la a thu sei la sa ina kingai kham di win tip na le het sa na hang sung mopo EKCA in ahung ki nei ti a hi in hi je a chu ka sei ai tu ni a jong he kanami te ho social media hi za dan I the mo anga in itiam khanai za thim lo wa hi le ei hodinga ha sat na hi ni za thim mo wa hi le ei hodinga zang khai na le khat machal na hi thei a hi ni za chu tu ni a jong chui vet na hi le hi chi hi tang khul ho khonung hi chi hi mai le ho khonung hi ti hi dim se da hi na ji chu in zowa jong chu ka ga sei ta in gal hi nei naw hi kum ni hung hling ki go a hi ta in ei ho hin I macha I gel lo wang wa hi email ma ho hin I ati le gal hi ka zo thein ka gal mi ho hi I ati le alel theidam ti hi to gon na sata ne yo ai je a chu hi chi wa ko na jong hi hoi ta iki gel chit no wa pan ila tha o angai ta na hi
tu ni a I ho ni ta hong ki hal hata a hi wanga koi a hi ka he poi kiti jing ho hi vet na il lang khat na chu za cha jong au ma ai iza a chu a hi theya hi le thil ki bol hoi ki tup ta I bol de wa hi in a hin la tu ni a ilam kai hovin ti chu house on hi chi to bang thu so a hi nei the wa a hi le chun pathin o me ko in a bol ham ti chu na pathin o min ni khat le hong ki phong tho ding a hi iza a chu social media ho a na nam khat a hi lo le mi khat proof lowa gapong ngo jong chu hi thei lo hi in hi za chu kingai kha mo hi tin nilam kai hovin hin kholo vin tin a hin he do ting le pan la thei hi a jong le che wa chu pan ila so ke de wa hi ti chu kana mi te ho hi nga ka hin he sa hi in aban kit na chu ga velo chun tu nia mei hlei news ho a jong hi event na hi le ama hon a sei na wa chu Kuki thing noi hon hi chilanga hi maram langa hi ho naga ho an hal ha jewa tunia hi naga hon Kangpopi district sunga naga ho a hal ha naw Kuki ten Kangpopi district sunga naga ho a hal ha naw phu chu tunia hi Kamjong district langa gampal le hai zanga hi phu ala wai ti chan ge hi ei ho le melong ho su to na ding te ya jong hi news a the thang vai ta chu khat la khat community khat ki to mo na ding hi approve be hi la hi tai social media ho an sata propaganda ho zat ei ho le ei ho khat la khat ki su to theina ding khat la khat boy theina ding mi khuna gulmat go a hi na tong jing a hi win hi chi je a chu kana mi te ho ching thei ta a thu le la social media a hi ta do tengole I het chet lo a uma hi le solo ding hi eng hi keiman hi chi thu ka se ya ko na hi I chan ge ya thilpha a hi theidem a hi lo le I chan ge ya asit be na a hi theidem ti pa hi I hol to uwa thu I sei ma sang uwa hi hoi ta I gel dip dep mo wa tu ni kei thu se ya ko na hi kanam pi se theina a hi in kanam pi khan to theina a hi ti hi hoi ta I gel to uwa a ki chin ta he tingu la bo chun pos ibol ji di win kanami te ho avelin kain tem kin na hi china chunga hi kotu in jong dem na sang ta hin bolin hi chi kotu ho a kona dem na lekha a hi in hi chi keu chu a hi po in Kuki in pi manipur ki ti te na lain chi jong hi Kuki len ti leo phading a hin Kuki in pi in jong na sata a dem na hi chiba hi joint statement a kona dem na ahin bol na ho jong hi chiba ko na hi mu the hi ti chu iga sai kit wa hi in aban la hi chi boy na je a hi Kamjong district sunga magistrate a ko na lekha ki mu dan dung ju ya chu tu a hi chi area la dunga hi curfew ki koi a hi tai ti jong hi mu a hi in eho gam sunga chu het sawa hi in ATM khana boina ahong umai le curfew koi ding mi thum khela kiloi khom na thailo ding ti ho curfew hi na sata hong ki koi kit a hi ta in hi chi hi information ahong ki pe ki toka a hi chi curfew ki koi pen hi akila do tai ti hi akisei ki toka a hi chi curfew hi chil hazing ding a hi chi chu tu ni pung ni a patna ki pan a hi tai ti jong chu iga he thei de win in sei wa in aban kin a hi la Kuki in pi Sadar Hills a kona thu so hong ki bol ho ga velohen ama hon tu ni a nga ana ball pen no chu Kuki in pi Sadar Hills hon member dinga hi mini ana lalut kit ve ti a hi in a khat na a hi le VPC a kona VPC langa kona pu mark hen thang vai phei ama hi Kuki in pi Sadar Hills member executive member khatinga hi la lu na ana boluvi ti chu a hi in ani na a hi le Kom tribe union a kona Joel sei nei chung kilong ama hi ama jong hi la lu na ana bolovin ama ni jong hi tunia patna hi
Kuki in pi Southern Hills Executive Member hiding a hitai ti chu mi pi hon iga het team na diwa in pon kit wa hi in abana hi a hi le Kuki Student Organization KSO ho a kona condemnation a hi kit nin hi chi hi ipiti hamti a hi le Hingjoy block nga kona KSO a kona strongly condemn army ho na to na chungchanga condemn a hin bolo hi in 5 Assam ho hin muntina check post a koyewa muntina hi unnecessary li a hi check na sata a bol ji wa hi lam hla na ha sa a hi in hi chi wa hi adam lo chapang khat a hung ki po in hi chi baby hat jokim kiti ama hi ahin povin hi chi thilso hi tarik som ni langa thilso hi ta in hi zong le hi chi ki jot to na ho a sepai hon permit nei lo a hi lo le lekha lo wa anop nop na a checkpoint a hon wa ama ho post na a ni ta chu mi pi mo check nga a check pau hi ei ho kitup lo za hi ta hi a bol a hi in a hin la hi chi hi koi to bang dan he thim a hi lo wa hi le a ching a thim ilam kai ho hin hoi ta thu dong theu han lang ipi bola hi chi wa hi checkpoint na koi ham hi chi lai checkpoint na na dinga hi lekha nivet sa win a hi lo la hoi la ya ko na order na mu ham ti pa hi hoi ta akidong hen lang hi le ama hon jong a koi ngam lo diu hi ta jong hi eisu boy lo de wa hin tu ni a hi chi thil so jong hi ga velo chun dam lo ki vet sa dinga more zona hung ho chu na sata check ana boluwa part shot pi ana su lut je wa chu ahlun ding phat na hospital ahlun lo ja hi chinau sen jong hi hospital ahlun ka anamo lem kha a hi in hi china chunga hi KSO in phamo asa a demna sangta abolin aban le hi chi chung chu na jong chu KSO in demand ho jong anabole ti jong hi mo hi in high level inquiry bolding legal action la ding ti ho jong hi ama hon hi chwa hi demand anabol na ho jong ta la su la na ana navy ti ho jong chu mo a hi kin ne hi abana hi a hi la vai phei ho phung sung ga sei tribe sung ga sei ki lo hen hi chiwa hi young vai phei association hon jong condemnation a hin bol kit no win ama hon condemnation a hin bol na wa hi a hi le Mr. Ginlin Pau VPC S Molnom ama in hungki bulu a mi gu mi sagi kiloi khom hon hungwa hunama hita chu ahin su gen theyu tile ahung gi wa ahin jep naw chunga hi demna sangta ahin bolwi ti ho jong chu mo ahi in hi chi keu chu hi lovin VPC in jong VPC Vaipai People Council in jong demna sangta abolwin ama hon a seikit na wa chu a hi le hi chiwa hung ho loi mi gu mi sagi kiloi khom na hungwa VPC headquarter annual fund kidol na ho receipt book ho chong hi gate lang anala do win hi chi ho hi ni thum ka a hin submit lo wa ni thum ka a hin nong pi lo wa hi le na chungo wa dei lo ta thil a hung thuna hi le nang hon mo na ki pu deu nam pin mo ki polo ding a hi ti a jong VPC a kona condemnation ang ki bole ti ho jong hi mo hi in ichiwa VPC hon a sei be na wa cho hi le Mr. Khat khotong bai te ama ho LAMKAI na a small nom village a nasata hi chito bang boina gal ineya gal I bol khom lai ta wa eima sunga hi chito banga kito mo na thei a hi lo le nupi nu naw ho kichat thei ding thil ho in bol ho hi phamo akisale in a hi thei ai le cho hi nung bol ta lo ding na thila do ho hi ni thum ka hin tha win nein tha lo wa hi le na chungwa a hong thun bang banga mo na ki pu di wa hi exon len ta hong ki la ding hi ti a het sa na a hin bol naw le kha ho jong a hin ta do ki ro bin hi
abana hi la chaina langjong hi tain pha jong hong so thim tain Kuki in piting no pal ho a kona mi pi het sa na le hil chit na ahin bol na a hi na south him le jingin ama ho press release ama hon a sei na wa hi achom lam pe na hin sei deu I het thim na dewa in sei deu hi in hi chi Kuki in piting no pal makai na a tu a ahung lung ding May tarik thum ni jong hi suppression day headquarter ting nopal headquarter district headquarter a manding ti hi to gon akinein hi chiwa hi Kuki in piting nopal KSO ting nopal aban le KWU ama ho CC kiloi khom na a hi to gon kineya district headquarter a manding hi phatsa na anakinei hi tai ti a hi ana sevin abana ama hon a sebe kinawa chu a hi le more block hope sunga CSO zo se hi official ta le kha nakipi in HTC howang hi mi pi CSO a hi lo la mi pi dei dan dung zuya CSO thing a hi po win aji cho ama ho hi mi pi dei hlena lamkai ki tel a hi po in lamkai mi pi dei hilova elected hilova ama ho hi selected a hi zi wa hi ta chu ki select nga ki koi thu a hi zi in ama ho CSO a kisim pove hi chi hi Kuki in pi teng no pal le HTC phan mas salanga patna hoita gal I nei wa patna kitu ta ki hung khom a hi in a hin la tu ni a hi ama lung mimal lung su bul hit theina ding la ama ho lung tup su bul hit theina dinga HTC mangcha a na ki tong a hi je in HTC hi tu ni chan ge in Kuki in piting no pal in CSO a kisim nai lo a hi in hi chi hi athu a ki sei hla to ka in HTC hi official ta a CSO a jong ki pompon tin le kha jong ki pelo a hi ti a hi het sa na a hin bol win hi chi Tengnopal district langa ko na jong hi suppression day ho hi Tengnopal headquarter a mandinga hi phatsa na ananei vi ti jong chu iga he theine dewa in se wa in ichi chan chu tu ni a ku ki kho ni ki hal ha na chunga in sei thei ho a hi in thu I sei ho hi hoita ki ngai han lang ki zuile pha a hi in a hin la tu a Kuki in piting nopal ho thu sei banga chu eima mimal phat chom na ding la eima lunggel bo hi Kuki CHATEN I chungwa leader ho hin eima deidan dana eima gamkai sung chu organization khat ki hi zong le adan chu Kuki in pi a branch tampi zong le a branch khat bowin ama lunggel bo chi pi a organization min mangcha a ama gamkai chu atum be ake vai po ding ti ho tai hi inei ji wa tu ni a hi thing noi zong tampi inei lo wa ki to lo the thu a hi ta hi vai I hop zingo a hi in hi za chu a hi the ai le Kuki CHATEN ilungu I hielwa ilunggel dano I hielwa khat le khat ki lungsi ta pan khom na phat a hi ta in cha sa lang hi aboi na hi tu chung keu a hi ta po in Kamjong district lang ho hi aboi na hi khat ve keu a hi ta po in masanga jong hi chi sanga ho zo ana to wa ana ki jep to lewo a hi in a hin la hi chi wa jong hi khang do di po in social media cha chom choma jong chu ahung ki po so jong chu I vet na hi le Kampo P district a hi in a hi lawai le lamkalang a hi in morelang a hi in hi chi ho a hi tax la na thei sumu na thei za thing noi ho dim se no hi in a hin la kei ho lang ho hi kei ho ti na chu cha sa lang ho hi tax la na ding jong po in sumu na ding agu a sum la na ding jong po in hi je a chu thing noi ho jong nom po vi ti chan ge a hi a tha sit man wa hin ji u jong hin tin alang khana chu I ge la hi la di a di a hi je a chu kanam mi pi te ho in pi hon jong lungge lo hi tin tu ni a VVECM ho hi a hi thei chana su tu mo hi tin rotation duty ha na pangloi umentin anop na pangloi umentin hi che ho si chu rotation hung chi leo hen
anop na te jong anop na bowa loading aha na jong ding anop na jong ding hi ta chu aban bana hi rotation ichan tumo hi abona hong ki gol hen lang hi le chi ting le chun inam sung hong ki tup ding hi khuti lova hi ta hi aboi lang lang in pan ala a hi lo le ke ho lang bo boy hi ti a ke ho lang aboi lo vai le ken pan la pung e ti lang lungel hi inei lai sewa inam sung hi pathinin aninga ahin khoi ding in su tu thau deu a hi in ahin la hi ta pathinin go na i pi sanga hi tua jong hi kha phat hi ta in thakha na pang khom hi tin rotation chiu hi tin vv jong asang te lai nei wa hi ta in a khu a jong hi ki hom thei set tu ni a hi mail hei to I boulder keu a hi ta po in zat dang nam dang ho to I boulder zo siu jong hi hoi ta inga phat wa hi ta masanga jong kan sein boulder nga guard dinga chu sepeya umin police ki ti ho hi asung lang veng tup dinga ki koi a hi ti a jong kan seya example za jong kan pi a hi ta in izui lo je wa tu ni a hi chi to bang gen thein ho I to wa hi in a hin la idea ke sei si chu abona a phai ti na hi di lovin ilam kai ho hin lungia lovin lang phata a ku ki cha te chen na zo si gam zo se hi I hu bit theine diwa hi iti pan la ding ham ti pa hi igel phat no hi tai ti chu a china I ga sei thewen tin tuni ku ki news be zo se na chungovin ka ki pai na bon chawin pathin in phat theina bo jing taw hen